kita ngomong apa? Sina hire apa? Si om dia katanya udah betul practice itu sih. Mandi basic, singing की background है तारे, you know, vocals warm up तो उतर भी नहीं, warm up तो हुआ, जैसे कि instruments in tune में जो B low, C low, low practice है, non practice तो खाना मारने तो मागी low भी किन्हों से मुझे थमोलो फंडा चीज़ है तारे सोर से याद है नहीं शायद कि low नहीं था मैं decision है basically से सोर से कुछ पहुँच लेना बुक्स द स्टोर और तुम माय तारे बुक है भी किन्हों से lungs से सोर से yang yawan mana yang sini, yawan mesti buksi itu apa? Itu is basically kena tu, tambah je haksan sebenarnya relax story. So, Amerika tu dia punya, saya je yang sodo tu ni na, punya ya lagi punya source ni ya, doktor berada yang di sini rumah kita ni, so bread siapa tu, saya je bread ni ada, now ni kita spoken for baby kan, mana? Store not having a sort of thing in it. Thing is basically can the nasal on the guinea. Source it how to find that. The night energy stored or the season of them. Yeah, this is a deep over 7 never. 3 hours, 4 hours, 5 hours, I mean, energy in the mind, basically store the energy. Lungs the right thumb and the books is control season when the control what you do relax or anything when along with the nasal on the guy so it's had over some taste some salad in it some salad like that so as you would have so move on with practicing she's in a basic vocal guitar. Practice talk kan macam lah school basically I say so yaura lungs apa I buat jadi say relax over jadi I say kenal ni saya dia mesti nak kenal dia mesti nak strain over kenal nak tahu jadi apa ni umrah je jadi sesuai dengan dia saya nasal kan jadi apa umrah mesti ni nasal sesuai dengan ini so vibrate tahu ni vibrate tu suami ni vibrate tahu tak ya cepat ni orang cepat vibration itu vibration macam ni itu cuma tak umrah itu self kan rumah ni basically loud với cũng dễ sound hai đứa làm cái game này số khơi âm này bên này rồi tất nhiên nó số âm này thì bên này nó sẽ practice nhưng mà tôi nghĩ không basically umrah wise है basic set kan lian bagus ni saya ni lian belum si apa ni homework hai tadi practice tu si le le pun tak jadi tu
ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟꯗꯩꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯝꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯕ ꯂꯥꯎꯕ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯜꯁꯤꯒ ꯑꯩꯒ ꯑꯃ ꯚꯣꯀꯦꯜꯗ ꯄꯦꯅꯥꯔ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯔꯅꯦꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯡꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯋꯥꯡꯕꯗꯨꯅ ꯄꯦꯅꯥ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯅꯥꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯦꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯄꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯡꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯕꯦꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯚꯣꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯚꯣꯀꯦꯜꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯣꯏꯁꯇꯣ ꯑꯩ ꯄꯦꯅꯥꯗꯣ ꯈꯣꯡꯒꯦꯕ ꯁꯨꯔ ꯚꯣꯏꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤꯉꯩꯗꯀꯣ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯣꯏꯁꯀ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯔꯣꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯨꯡꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯃꯔꯣꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯠꯇꯅ ꯂꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯦꯡꯕꯁꯤꯗ ꯆꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯆꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯣꯡꯗꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ
ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯋꯦꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯎꯕꯗꯨꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯂꯥꯎꯕꯁꯦ ꯁꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯁꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯤꯖꯕ ꯂꯥꯎꯕꯁꯦ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ laut Thế mà thì một cái sinh nó đâu là những sự thuộc là ta được trên thảo này là chính phòng thì we need to begin practice sometimes we get frustrated and still we are still learning some sense practice थोड़ा कर देंगे वो को लेकिन मैं यहाँ ऐसे मना आई तो है इसलिए कि जैसे ऑफिस में lyrics masuk si comfortable với cái ngoài của họ thì cái lo rất là sự cái của sự khỏe của này nhưng mà tôi lấy cái tờ xây hóa cái xây dựng về ngoài cái sự thì cũng lo sẽ cái sự vui rồi cái sự của sự cười xin ngoài từ số cái lòng số tiền बहुत ना से इंडिया की वजह से ये साउंड नहीं को आई ओ अरे any sound से भी बहुत लोग से हम इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस सही स्कोर की फोटो की हमने लोग ये हुआ था ना कि ये केसेस हैं सॉन्ग संग कि स्कोर तो हुआ है सारी तमाम बात है सीधी तो सीधे सीधे इधर आर्ट का हुआ इधर तो आर्ट है ना basic value and value bisa lihat jadi tahu mana tu practice tu mesti mana ada di chasing di corona ada sama ni chasing high tu sini mana chasing dia ini kan ini kan tahu sama ni anh sai cái lúc nào cái về nó sama hay à
nhau rồi đấy thấy cái màu như tôi đẹp nước nhau thì anh thành phố nó mà thì biết thằng gì thành phố còn bằng căn này anh tập sinh rất là được rồi màu màu thì đừng phải thế này chỉ là cái này rồi giết đầu thì nào thì cũng phải thân nhiệt một sự thân nhiệt này này nó chả một anh đi với người thì lên đâu đâu thì Lang ada di mana depan ini, alam saya di put kan itu. ok sì sì có cái liền trên ngoài sur liền ngoài ngoài đó 산은 저희 타고 잠시에 뭐 좋아하지 산은 really fully practice like that surely I'm say so